utorak, dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, 11. novembra po novom, a 29. oktobra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno slavi Svetog Avramija Zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. Jako drevo nasаждено je, vodою воздержания добре возрастися, и теченьми твои слезы сверномив, сего ради явился еси приятель. Божественное Авраамije Duhva. Prepodobni Avramije rođen je u severozapadnoj oblasti Male Azije. Bio je sin pobožnih roditelja, te je u roditeljskom domu stekao hrišćansko vaspitanje. Već od rane mladosti težio je monaškom životu i duhovnom uzdizanju i usavršavanju. Roditelji su pak želeli da njihov sin, jedinac, zasnuje porodicu, te su ga, protivno njegovoj želji, oženili. Ali samo nekoliko dana posle svadbe, Avram je napustio roditeljski dom, otišao iz grada i nastanio se u jednoj praznoj kućici na sasvim usamljenom mestu. Prepun ljubavi prema Gospodu, prepodobni Avramije se dobrovoljno zatvorio i započeo svoj podvižnički život. Živeo je neprestano napredujući u vrlinskom životu, a Bog ga je nagrađivao smirenjem, dubokom mudrošću i ljubavlju. Njegovo glavno staranje sastojalo se u otklanjanju svetovnih briga i u potpunom upodobljavanju Gospodu. Ništa od imovine nije imao, osim onoga što je na sebi nosio. U to vreme, na području Male Azije, živelo je mnogo neznabožaca i idolopoklonika. Takvo jedno neznabožačko selo nalazilo se nedaleko od mesta gde se podvizavao prepodobni Avramije. Posle mnogih i neuspelih pokušaja da žitelje sela prosveti Hristovom naukom, episkop te oblasti setio se Svetog Avramija i pozvao ga u pomoć. Prvi put je tada, prema predanju, ovaj Božji čovek izašao iz svoje kelije, znajući da dužnost hrišćana nije samo u tome da se staraju o spasenju svoje duše, nego da se moraju brinuti i o dušama bezbožnika i širiti Hristovu veru među njima. Avramije je odlučio da se odazove na episkopove molbe. Prepodobni Avramije sagradio je u neznabožačkom selu veličanstvenu crkvu. Uz teške muke, ali uz pomoć Božiju, uspeo je da prosveti istinom i krsti sve žitelje ovog sela, njih oko 1000. Potom se ponovo povukao daleko od svetovnog života, predavši se molitvenom tihovanju. Upokojio se mirno 360. godine Gospodnje u 70. godini života. Da vas stigne muka sveca koji 50 godina nije progovorio ni reč, ispoštujte ovaj običaj. Veruje se da će pomoći svim vernicima samo pod jednim uslovom. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve sutra nije crveno slovo. Pravoslavni vernici sutra obeležavaju dan Svetog Avramija Zatvornika, sveca koji je u 4. veku na području Trakije širio hrišćanstvo. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve sutra nije crveno slovo. Pravoslavci obeležavaju
i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku i prepodobnog mučenika Timoteja. Avramija su roditelji protiv njegove volje želeli da ožene još kao mladića. On se u početku protivio njihovoj volji, ali je na kraju ipak pristao da se oženi. Međutim, ubrzo je odlučio da prizna ženi da je sa njom samo da ne bi ražalostio roditelje, a potom je napustio kako bi otišao u manastir. Avramije je u manastiru odlučio da se zatvori u jednu od kelija i zavetuje večno ćutanje i strogi post. Posle 50 godina njegovo ćutanje prekinuo je episkop koji je odlučio da ga pošalje kao sveštenika u obližnje selo. Avramije se u selu susreo sa ljudima koji nisu hrišćani, ali je po predanju uspeo da ih sve preobrati i ubedi da je Bog jedan i nedeljiv. Slavi se kao krsna slava. Rasuđivanje na današnji dan kaže: ko pretrpi do kraja, spašće se, rekao je Gospod. Vera je jedina svetlost trpljenju, jer trpljenje samo po sebi predstavlja nepodnosivi mrak. Vera je sjajna zvezda u tom mraku. Vera ublažava oštrinu stradanja. Ona podržava na svojim krilima svu težinu trpljenja. Sveti Avramije pruže nam prekrasan primjer istrajnosti u trpljenju. Dosade koje mu je pričinjavao đavo raznovrsnim iskušenjima i zastrašivanjima, malo koga da ne bi pokrenule, da ostavi jedno mesto i preseli se na drugo, ali Avramije nije se hteo preseljavati, da ne bi demon zli likovao, nego je istrajao na svome mestu i pobedio je đavola. Zbog njegovog načina života, svi vernici sutra moraju da istrpe nedaće sa kojima se susretnu, da budu strpljivi i da veruje da će im ovaj svetac pomoći da prebrode sve što ih muči. Avramije zatvornik je zaštitnik ovčara, ovaca i sitne stoke. Avramijevdan je i krsna slava nekih srpskih porodica. Oni se uglavnom javljaju kod domaćina na području Donjeg Podrinja, zapadno od Drine. Porodice koje slave ovu krsnu slavu najviše su zastupljene u okolini Srebrenice, Vlasenice, Zvornika i Bjeljine. Istočno od Drine one se najčešće javljaju u Sokolskoj nahiji, to jest Azbukovici, Rađevini, Jadru, Mačvi, Šabačkoj Posavini i Šabačkoj Pocerini. Sveti prepodobni Avramije zatvornik bio je maloazijski hrišćanski isposnik i monah. Svoju jaku veru, nasleđenu od pobožnih roditelja, pokazivao je od malena i toliko je voleo Boga, kaže predanje, da je od žene pobegao nedelju dana po venčanju. Njegovi srodnici i meštani pozdraviše takav neobičan gest i on se ubrzo nadaleko proslavi kao mudar i uzdržan čovek. Roditelji mu umreše, te on sve svoje imanje podeli siromašnima, ne ostavivši sebi ništa, jer se plašio da se njegov ne prilepi za neku ovozemaljsku stvar. Piše u crkvenim kalendarima za ovog sveca. Dal gadljiv na žene ili ljude uopšte, sveti Avramije je za punih 50 godina izašao među svet svega 2 puta. Prvi put da obrati Bogu jedno selo u kom su bili svi neznabošci. Episkop je želeo da ga postavi baš u to selo za sveštenika, ali se Avramije usprotivi toj odluci. Ipak ostade neko vreme u selu, gde je kao sveštenik sagradio lepu crkvu i u njoj je uznosio molitve Bogu svakodnevno da sabere rasejani narod i uvede ga u crkvu. No nezahvalni neznabošci ga okovaše, proteraše iz sela i zatrpaše kamenjem, ali on se ponovo vrati. Mučen, gonjen, vučen, tučen, kamenjen, zatrpavan, gladan i žedan, on se ne razgnevi na njih i ne klonu duhom, već trpeći sve,
on se ne predade očajanju, nego još više razgovaraše ljubavlju prema Bogu i sažaljenjem prema zabludelima. Molio je i poučavao starce kao roditelje, mlađe kao braću, decu kao čeda, a istovremeno je bio zlostavljan i ružan od njih. Tolika posvećenost da ploda i on je vremenom preobrati ljude i uvede ih u crkvu. Kada je završio svoj posao, on se povuče da nastavi svoj lični podvig. Drugi njegov izlazak među ljude bio je da spase svoju zabludelu nećaku Mariju. Vratio je na pravi put i ponovo nastavio svoj pređašnji podvig u samoći, ali više nikada nije izašao među svet. Avram je rođen u Maloj Aziji oko 290. godine, a umro je 360. godine, u 70. godini života. Pravoslavne crkve svetom prepodobnom Avramiju zatvorniku posvetile su 29. oktobar po julijanskom, odnosno 11. novembar po gregorijanskom kalendaru. 80. godina 19. veka na celokupnoj teritoriji Dobrobosanske mitropolije ovu krsnu slavu slavilo je samo 38 porodica. Čak 35 od ovog broja živelo je u okolini Srebrenice i Vlasenice u istočnoj Bosni. Nesumnjivo je baš to područje, zajedno sa Zvorničkim krajem, matice iz koje se većina porodica koje slave Svetog Avramija širila po Bosni, Srbiji i drugim oblastima. Više porodica sa ovom krsnom slavom zabeleženo je u Valjevskoj Kolubari i Podgorini kao i u Sremu. Po nekoliko porodica koje slave Svetog Avramija zatvornika zabeleženo je u oblastima, to jest gradovima Semberiji, Banatu, Beogradu, Šumadijskoj Kolubari i centralnoj Bosni.